Бүгүнкү биздин алифбе майрамыбызды ачык бериш үчүн башталыш класстардын окуу бөлүмүнүн башчысы Зулкиева Назгүл Кадырбековна берсек. Кечеби таш берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу акенелер. Бүгүн биздин Кечеби мектеп курсусунда аттап келген отурайган бөлөктөрүбүз бүгүн алифбе менен коштошуп турушат. Окуганды үйрөнүштү, жазганды үйрөнүштү, таанышганды үйрөнүштү. Сиздерге балдарым, келечек бактылуу балалык каалайм. Келечекте
эң алдыңкы кыргызстанды ойдой турган жаштардан болупулар өмүрлөрү узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Мына кечесин баштайлы. Ардактуу ватандар, урматтуу мугалимдер, бүгүн биздин алдыбызга кечээ эле мектеп косогусун аттап, 21-кылымдын жеткинчектери алифбе китеби менен коштошуп отурат. Азыр алар алифбеден үйрөнгөн ырларын силерге өз чыгармаларын тартууламакчы. Биздин сабатыбызды ачып, ал тамгасын таанытып, билимдин чексиз мейкиндигине жетелеп алып барар алифбе майрамына кош келиңиздер. Коңгуронун күмүшүнү чачырап, биринчи ирет классына чакырат. Талкын агай темир канат бөбөктай, таалай жолун ушул бүгүн ачылат. Саламдашып чаксаңар. Класстан сөзүм барын, кайтымзам баларына калга салдым. Баш ыйтасыңга мезлерди. Ассалому алейкум айтайын. Салам айтам талкыма, агай эже барына саламдашып экен улуу кыргыз калкына. Арбаңыздар ошол калыптарына. Бийлеп айтам саламды. Көрүндө салам берейин, көчөтүп барып кетейин. Салам жасоо сатка калган мураска, саламдашы эң биринчи тратка, саламдашы үлгүр менен жетет андан кийин күлкөй курат. Окусун, билсин балам деп шарт түзүп берген биздерге, ардактуу асыл ата-эне беребиз салам сиздерге. Салам айтам жашым андан шаттык менен, салам айтам төз таппал өмүрү менен, салам айтам көрүшүр местерге. Келиңиздер биринчи Б класстын алифбе майрамына. I
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Özüm olarak verilecek. Tarlalardı, tıbışlardı, ırlardı, çakallardı, çomukturdu. Aman beni ayıkmadan evde ırlardı. Aman da. Aman başla. Bugün bizim mektepte Alif benim bayramı okumadı, mutfağı, 36'dan var. Okulandı, cadkandı, öz tanışına kaçkandı, tavlar bilim algandı, biz mektepte öğrendik. Allah çüstü bana kona başladık, camın başkasını koyup yapşılarını çatladık. Köptü bilip köpaklık, Alif'lemeden dastadık, sezimleri doygundu, oyu buzda oy koşun. Faydası hükümetin çok yakın. Koşun. Bekliyor, büyük turşular. Büyük turşular benim kitapten tüy başı, çok tuğanda olacağım, camıma bakıp çarşı. Hatırlamıştım ama ancak otur. Vallahi lazım benim. Vallahi lazım. İçi dolu 10 aylıkken bilim bergen bu bizge. Birinci kolga karmagan, qaysı kitap al bizde. Alifbeni büttürdüm öyle, tamgalardı bildiğin yeni ait kılaçı, tamgalardın, ırlardın. Biz bugün dayanırız. Tamgalardı, kırmadın, bağın aydık derimiz. Tırmaktı varımız, 36 tamgağız. Alfabet getirdiğini kadar orun ağlamız. Oraya zamandan yeni tamgalarımız var. Aman başla. Orta o gel oyta zaten
kalarız da. Azayettin basatı, adam üstüne, hata, söz, adamdan aytılar. O zaman tatlı açıyor. Mektubu bağlanacak, buradan basın olalım. Çarşı okup gelecekte, bilim alır bileydi. Gurbakçamda aradım, dönümü sanırım, burada tuğa kananı, gelip olup talabım. Gurbakçamda aradım, dönümü sanırım, burada tuğa kananı, gelip olup talabım. Sizler tapkan ben babam, nasıştı mekan kaldırgan, düşman ülket yönetisi, er babam mekan kör babam. Sen siyahlı bilgi, kitap bastım bilgi var. Çıkal değil zamanda yakşı okup bilgi var. Sıda bana bastırgan, bir hakkı nece var. Ircan oylasa, sıda bastım bilgi var. Sıda bastım bir hakkı nece var. Ircan oylasa, sıda bastım bilgi var. Ben de sıkıntı Çok orta o geri benden başkayız ha, orta o geri. Kalk koydu öyle. Yılbaş sesi kırızda, izlegen kırız kıyımında, izlep ağlam sırlardan, biz kaldık bu çıldızga. Yıkamadan başlardan, sözcü oken kırgızda, ay deginde bara eken, iyice oken çıldızda. Orta o geri şaşmayın. Turu alalım. Kıtay kırasıkan, kırgızdı davar kınasıkan, kaydatın görüp bağlaşıp, kaldı sardasıkan. Kendi alacağım çatına, lola kendi kaşına, labirent oyun kaydatıp, limon kuşak çaya verir. Bu evine götürdüm, sokup bekledim, dal beni bitirip, biz çubuk, şirketler meratamı sildim. Namını yüreklerinin yüce nesil kedimlerinden bu tığır boğazına işte balderesinde. Orta o var. Anan başka. Onda panolu çarşağın başımasın çıtıp dağılan, orasının kızgın acılar bir şey sanakan. Tuvaletler mi bu? Tuvaletler. Ailesi üçünde kendini kaydırma kurtar. Kalk tuvalet. Başman kalk tuvalet. Ailesi üçünde kendini kaydırma kurtar. Ömürlerini çıkardı, ailesini saydı. Vegan derdi öyle bir beyan derdi östür. Rahmet abi bir yakıp düşüm. Ölgökle kaskan düşüm. Sumleyin özür kullanma. Sumleyin müddet dışlara. Sumleyin düşünmelerle sürahle dağıtmaları. Türk atam doğuların Müslümanları öldürür. Tanrımış. Çocukta öldürür. Maklık çoğunluğu öyle evde kıldı. Bu kese dostluğun başına kıldı. Tübül yukarıda bir sene bu yüzün çıkanı yükledin. Çek. Bu evlerin doğrunda sonra ortaktan bir çizim olmuş. Şunlardan sonra içinde sınav bulaşılırdı. Şarkıya şarkı. Şarpakanlara. Şarpakanlara. Böyle cariyaz. Şaşmayız. Orta o geri şaşmayız. Lütfen ağzını kadar bak. Daha mısın? Dağda boyatkan uyustu edecek. Yamanlı edecek. Öcük vektörü öne yakın. Öndürü götürürsek öne yakın kurdur. Sen orta o gibi. Şaşmayız. Orta minayet değil. Niye? Kara. Başka. Eşi gelenlere göre takılan el gelmeyenin ecekenlerine. Oy. Kovalardan elnar, yayınlardan. 1, 2, 3. Elde atar. Ay dostumuz. Ali deniz koşumuz. 50 yılı ilimdir. Kıymaz dostu bolumuz. Şu şeyin ayıp bir okuyorsan, o şu ayıp eden çatlagan onlar var ayıp veresler ha. Dayana. Orta otur. İyi yaşa.
pendesi, akan sunu bulgawa, su silangan zorbo, su kodong kodong. Çayır kışıklarından memusu var oldu, asmanlar geçken biyesi var oldu, ona şimdi tutuluk kulağı var oldu, sobada kulağı var oldu, ağadan arası, ayman arası öyle oldu, ayrıca masası, kış yetkende cazlarından kimtirat, baytıda geldiğince başlar. Kış yetkende cazlarından kimtirat, baytıda kalın karatı yırtıp uçup gelir çok kurak. Bizden beri körüm böyle kese genç bayılga seni küttüm ayıldı alaşan gideceğiz uya saldım mutlaka. Öyle zamanlar. Cazda ince bu kaysıklı akşamları yaparlar. Bayçiçeği. Onda Bayçiçeği yorumundayız ha. Kitapta sürü bakımda kitabının güve bakılı, kitap kesin dostumuzu almasın çarkımda. Kalaymandı başladı, 200 eken balbadı, esil Manasqa bulan bağın jaylap taşladı. Manas Kırgız ruhunun tuğ çoğusu degende baldardı alda gezekti. Manas eposunun üstünde. Manas bağlıktır, manas hakka konmuştur. Ulluk taşın sudasan, o nekliye dağlıktır. Dağlı cadı minimdir, ağat pestü keyiftir. O şol gezde el manas, uğruna kadar tapay, kuruşuna çok tapay. Adı şaka ok tapay, geceline çok tapay. Sızın nedir gene ben, kada kıday mancunum. Uçkağına dengemek, kıday koduk kılganım. Kırgacırdım kırganım, ev ağayla biriktir ey. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, наши дорогие учителя! Здравствуйте, ребята! Да? Встали все ровненько? Молодцы, ребята, присаживайтесь. Ребята, скажите, какое сегодня время
Время. Разве зима? Так, молодцы, ребята. Ребята, скажите, русский язык это вообще что? Кто учит их? Мы, да? Вы еще? Вся? Многие страны, да? Узбеки, таджики, да? Какой он язык? Русский язык он такой. Великий, могучий, да? Так, ребята, мы в течение года с вами изучали буквы, да? Алфавиты. Так, значит, сколько букв в русском языке? Джамиля? Сколько букв? Пожалуйста. 303. Молодец, Юнусбек. Значит, сколько букв у нас? 33. Молодцы. Так, сколько гласных? Пожалуйста. 10. Молодец. Так, все вместе. Сколько гласных букв? 10. Правильно. Скажите, ребята, сегодня какой праздник у вас? Какой праздник сегодня? Праздник Азбука, да? Не бойтесь, чего вы стесняетесь? Сразу скажите. Сегодня у нас необычный праздник Азбука. Так, значит, ребята, скажите, пожалуйста, к нам прислали из далеких стран конверт. У меня на конверт. Там написано много заданий. Вы готовы отвечать? Точно? Я не вижу. Вы готовы? Девочки? Да. Так, смотрите. Тогда слушаем внимательно. Слушайте внимательно. Эта буква широка и похожа на жука. Так? Это какая буква? Молодец. Так, следующее. Близко здесь лежит, где музыка звучит. Колонка. Молодцы, ребята. Так, в этой букве нет угла, до того она кругла. Молодцы. Какая буква? Почему О? Потому что она круглая. Молодцы. Так, рук нет и строит, и умеет строить. Это кто? Это кто? У руки нет, но умеет строить. Вот они летят у нас. Нет, вот летят они у нас вот на стенку. Кто они? Вот они, черные-черные. Вот здесь. Птицы, молодец. Да? У них же нету руки, да? Да. Они строят свои гнезда. Так, дальше слушай внимательно. Ариана, слушай. Так. Кто ходит ночь и ходит день, не зная, что такое день? Это ходит день и ночь, но не знает, что такое день. Так, родители, можем помогать. Ночью, днем ходит, но не знает. Да? Это у нас часы. Да, хорошо. Следующий. У карандаша простого есть помощница одна. Если делает ошибок, и миг сотрет ее. Что это? Слушай внимательно. У карандаша. Слушай внимательно. У карандаша простого есть помощница одна. Если делаешь ошибки, и миг сотрет ее она. Если делаешь ошибки, и миг сотрет ее она. Ручка. Нет. Что было? А? У карандаша сзади что есть? Который стирает? Щетка. Пластик, да? Пластик. Хорошо, давайте. Дальше вот так. Дальше сегодня начинается наша тема части тела. Так, знаете, да? Части тела знаем? Да. Что это вообще части тела? Что входит туда? Кто скажет? Да, правильно. Волосы еще. Глаза. Да. Еще. Рука. Нос. Правильно. Еще.
Да, еще. Так, я сейчас стих прочитаю, а вы покажете мне, хорошо? Так, давайте слушаем внимательно. Вот лицо. Я не вижу. Покажи, Павел. Вот лицо. Ага. Глаза. Уши. Это носик. Рот. И губы. А во рту есть что? Что есть во рту? Язычок. Да? Зубки покажи. Дружок. Ну-ка. Зубки, я не вижу ваши зубки. Где ваши зубки? Улыбайся. Показываем зубки. Ну-ка. На меня смотрим. И зубки показываем. Молодцы. Так, дальше. Давайте мы с вами споем, чтобы всем было весело. Все встали ровно. Ребята, все встали ровно. Дюга, хочешь спать? А? Тебе уже скучно? Так, встали. Ты ставишь на песню? Да. Всегда будет солнце.
Ребята, поздравляю вас еще раз с сегодняшним праздником. Сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Адамға ақ жол тиек жолдар, билимдин акыл эстин саяпкери, мугалимге миң мертебе алкыш урмат. Балдарыбыз идея байлардырында атыңыза. Картой. Күндө окуп жазып ырдайбыз, достор менен бардашып, күзүп жыргап ырдайбыз. Айсылар турар, кимден илим алабыз? Мугалимден! Мугалимдин айтканын көңүл коюп тыңдайбыз, достор менен улушуп, биз тектекти кылбайбыз. Айсылар чыбаларга кимден илим алабыз? Мугалимден! Жеке номер.
Jarashar, ene senden kim sыймыкты талашар, ene менен теңдеш албай эч качан, бардык мактоо сага гана жарашар. Ene жөнүндө кesi чыкмаса эле. Apa bana papalı çapılar, dokunlar tuzatılır, kapılar sizden sinirlerini dokalar, kaşıdan da kafalarında kasalar. Apa terjadi bayır olur buat o çapıcı, apa karıcılar. Apa juda o'rnidaysan. Yaxshi o'tiraychi, birinchi yaxshi o'tiraychi. Bundan zo'r buni qo'yib. Ha? Alarmı bo'lmaysa, o'tirdaysiz apam atar deganda 1 2 3. Yeah.
Yanındayım. Kırgızından kadam alыс baspaymın. Kırgız dese elgip keter жүрөгүм. Kırgızımın dep men da ömür sürömün. Биздин жигиттердин аткаруусунда ошол да толук кыргыз бар. Жигиттер
сіздер шешелі мектеп соғысын аттаған өрөктөрүңүздүн өнөрлөрүн көрдүңүздөр. Көрүп көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат айтып жүрөбүз. Биздин максатыбыз, балдарыбыздын максатыбыз шаар окууга, сулуу жазууга, сабаттуу болууга жетишүү. Ошондой эле бүгүнкүдөй чыгармачылыгыбызды мындан дагы өнүктүрөбүз. Өзüm de şu mektepten okup ötürüp ketkenmin, baldarın bardığına gelecekte çoğun işlerdi işler, akıllı balдар болушуна tilekteşmin. Muğalimler şunday okutup, meni kılganlarına çoğun razıyız. Ата-энелер комитети, ата-энелердин атынан. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү силердин кош майрам, Орус келе жаткан Орус майрамыңар менен бүгүнкү Рахмат Аликовдун Айте менен коштошуу майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ömrünüz uzun bolsun, dен соолугуңар чоң болсун, келечегиңер кең болсун. Эми кандай китеп болсо дагы окуп, кандай сүйлөм болсо дагы жазып, өзүңөрдүн оюңарды эркин айтып бересиңер да. Мына бүгүнкү майрамыңар болсун, жакшыларды айтып дайым ушундай ийгиликтер жаратып жүргү. Келечегиңер кең болсун. Урматтуу Сайран Мамашева эже, сиздин алгычыңызды эң чоң ушул балдарга тамган таанытып, окутуп, жазган үйрөтүп, бүгүнкү Альпен жетиштөөчү мезгилде берип калдыңар. Булар силердин эмгеги, ушуларды билдирип, үйрөтүп, ушунча деңгээлге жеткизип, сахнага алып чыккан сага чоң рахмат, ишиңе ийгилик, ден соолук, үлгүрөңөр, тынчтык, амандык. Дайым ушунчу балдардын жакшы күндөрүн көрсүлөрү. Урматтуу ата-эне, кош келипсиздер. Sizler de şu ballarının işler üstünde yardım bile turgan sizlersiniz. Meksepte 3 saat, 4 saat üstü sizlerde algan vakitlerin olmadı. Sizler yardım verdiler, sizlere de çok rahmat. Sizlerle ilgili şu ballarda kanday ümit şu ballarda kanday ümit ve çoğunluk olursunuz. Allah Teala olsun ümit verirler, жеткизерler. Var olurlar.